Ner mala ken yam kanasen konti lianka roisni kan Nuer online TV channel enda manduni shan kwasnyak bia kamal ka Nuer online TV channel ka jen gwasa me goro jen go de racha me de nyakel ka ya raj me togre wiki unity state ka South Sudan re wiki unity state chala dinene chala do cha ka kam walti shop ke kine dangro walti shop ka ku dangro jen dangro de kine ke kine to ku dangro de jen dangro de dose ke kwi kɔlɔra ka vaccine ke do badane de na de go tom ke je ke jen jwe inshal ke kɔlɔra shaji United States chaka mo walti chop ke 225,000 dose gwas mete mo kwala gorno kwala nyaka yekel ala jwe shaw ga mere bana rode kɔlɔra jene jwe mi jega long wan tama ke jen gwas me kinedi chop ke kina dang baro chaka kep karen re nandi kina dang baro to ke che peng chok ke kin dang baro che chok ben kɔlɔra ke joyen jeka ka maspin di jek kene sham kwan makari alka gwa ke kwan mekan twak men twak jene no gwa seme re nenti kin dang baro chinele chop ko kor bi jandang deju de baro chike liuten ajena danan cha gwar pinya no mo ala kɔlɔra ke ju shol ke kɔlɔra jen be ke je ron kin dang ro bi jandang ro ngwana me ka paiwal no re wich ka so Sudan ke liu no ne di shop ke kino wal diok ken dial kino wal diok ke more than 13,000 tisha kep re wich ka so Sudan ke liu cha ne di shop ka kudang ro cha jigno shi ka liu ka jen jwe mo ajen mandana cha gwar pin no chira mandana na la director general un Michel ke John Mudbol milai state minister of health che larno ajene entama re wijen winimi ne de chopke kina dang baro wide kudang wan je bongon bakel chineri chopka koru jandang deju de baro chike liutin ka jen pai keleme ano ka jen agwad bena ka jen pai kel changa kel ka pai keleme ron kina dang ro ke ka gwad dane pai wo ka jen tame dane pai ben ka jen ka jen ron kina dang ro jen dang ro ngwan karwade jene te ngwan long chekanak ano alo do bdan de kula kap chonga je o de ne tin wan de kan char ka do bdan en the population ke ping ne tin wan kon na men ta to ka bentiu no ka push cam ke bentiu push anda na tin na tin ko ngai kon na wan ke na ne tin wan meta ka gwa ke la te ka jota wan long to talk munyu da gwa no presentation barek ko ngai kon chi ka dorkin la dorkin bu mas pin barek bu kon sham kana ba barek ano na me ajena danan jak joy ko ba didalong ka bentiu town ano karup kona kane poch men gwe ke long chagu jeno dong chi joy me shebe wo wonyam ko mo wa walde ti shop ke kine to ku dangro jendangro de ti mo wana jako ba ka vaccine ke ba ka tum ke ba ka mat ke je wa je mo barode lon ka me ke barode chong men kwala gor gwad men wo de ling awen joy chal ke kɔlɔra me cha joy me be jelong ano cha joy me be jelong entame shukume men la United States Embassy men tre wike juba chikan lar no ne bugo rodien ma di humanitarian ken US Agency for International Development la USAID ken biken manan talk ke kɔlɔra outbreak and tre wike South Sudan biken go bugo let kel ko ba kɔlɔra ba ja kapchong ko entame kɔlɔra mo cha joy me be jelong ko cha joy me nang na ka cha joy me dong cha wel cha mal je ko gwa ana me mi chi to on tama gor ke jeno ba sanitation ke do de na re ale ke je ba na ba ka ngi ke je jidoro ka do dan de ka joy me de kana kapchong kɔlɔra che joy me gwa je na joy me je ko jen tu go na point du tu ka few point du ka jen ba tu ka riem do lo bu do ni shauku jen bala ran mo je be jen me di de long na me gor jen go de ne te wan de kan ngi me rong de kana kanten ko de joy me da ro da kapchong re duaran jen dana sharad na me ke jen dana gor no de nywa ye kel
kamanda na chalat rewe ke bentiu en winimi eno chine tungwan ati chobo kin dang baro wiru ku dang wan wi jen bangon bakel chaga kep juey shaka kɔlɔra ke United State gwani mo chine shop ko kor nang diech wide baro ci ye ken ci kete nianten neme agenda na gorde nyoga yekel bane mudo dien bukon le nyoka liang kala kon la kon kaling mi jira man jidit kan online TV channel gorno jin der jen nyoka ne ko ken kader comment kaderi subscribe kan online TV channel ko jen robo dana biya support kaja ene bana nyoga je mudo dien biya te kamal bye bye